Jeden zo zmaločíslených zaradkárov Kocúre to je Eugen Dudašov, ktorý tých dňoch rýchta kapustu za včasnú produkciu na otvorenom poľu. Jednu túru sme posadzeli pred 10 dní, ona už chodí, tu še vidno jak zišla. A to tu nješka za drugu čas sadzime nješka. Ešte sme treći čas ochabeli za nejakých 10 dní kasnejšie, da máme za jul i za august da máme pomešať dní šalatu, kapustu da režeme. I to, keď od Rošnjevecka ju vyrúcice na poľo, hej? To je, teraz tu stojí u ceplých tých vejoch, u plastenikoch, tu hrejeme so zgrejelicami. Na struju? Na struju še hreje, hej, i v noci i prezeň. I to do marca, tak do 10. marca stojí tu u plastenikoch, i u tým väčším plasteniku. I već to ide všetko na poľo, okolo 10. marca še presadzuje na poľo i to bude na stalne mjesto vecka. I tam ona rošne, tam še zalijeva vecka i bude u koncu maja še bude zrezovať i predavac. Za toto jarnju i včasno ljetnu kapustu Dudaš u Kocure nema konkurenciju. Za poznu kapustu ma, ali i ta konkurencija nje bar zmocna. Včasna kapusta ma višu cenu, ali ju nije problem popredati na kupcom do restoranu i predavanju.